5 minutos de tira to na fronteira. Nini a distância né kira lá to kilometro ida. Então sira hili ida não é mais fácil. E hau ninia parte los fronteira husi Timor-Leste ninia, no husi hau ninia parte caro fronteira husi Atambuaga Indonesia ninia. Tam sira sa kairne ne sira la parduete. Ami fau voto satu insa para amnya dalane diak det, ambil hetan ahi, ambil hetan B, ida nedet. Tambah situação que vai acontecer em Timor-Leste, toma sadik capacidade de governo, o insabele halo serviço né, lolos e halo lalais. Maluk telespectador sira. Imagina se ite produto lokal barak at bele fan hode sustenta família umalaran. Mas be estrada lá dia, halo produto lokal sirne estraga de. Imagina se o hela ya fatine be makriko ho produto, mas be emala hola. Ida nema realidade nebe ma comunidade sira ia posto administrativo Fatumia, município Covalim Masuru durante tinam barak nelaran. Tambah lá acesso ba estrada nebe makdiak. Comunidade Fatumia balung hakat li fronteira hode halo negócio ilegal. Hakara katene realidade saída ma comunidade posto Fatumia enfrenta wahira lá acesso ba estrada. Solução sama parte Ministério das Obras Públicas oferece. Mas também visita comunidade sira e posto administrativo Fatumia. Ami faan ami nesesan uituanne ami laamos araska tempo bailoro dia kuituan udan anesan rai udan ami lava pasuai kalau estrada la dia ami to dalan to badet. Nemak Senhora Casmira de Jesus. Feto negociante ida ia Fatumia, nebe hak tirma CPA quando ba preocupação buat liu nebe mak sirasuru ia rai fronteira ne. Liliu mai iha makokon mosanesan. Kalau tembu bai loro dia guitan. Udan to hinaba ami araska. Sabe ida makokon ne. La to ambe tur dei thinamai. Hento tau maran itu an fenami ba. Kalau tau lamaran nami fila det. Hanesan Senhora Casmira menciona ia leten katak. Dala barak sira tobadet ia dalang, tambah estrada ladiak nonam doras. Senhora Lídia da Cruz Mos, hak firma CPA, ia situação urgente rumah, sira la bele lau lalais, tambah condição estrada ne bela diak. Geralmente hore quando vai estrada Fatumia, ha sugerir det ba governo fo, kata iha governo serviço iha urgentemente tem que lalais tambah estrada mas bahwa sirna condição careta nebe dia estado nian tem tahu bot hanu sama sira bele liu mas biasa hira ami população ami comunidade atau precisa urgente aras katebe so hira tempo udang
Anto ami tengke antrian iha dalan ne mais ou menos belahan lorong rua tolo, belahan lorong tol semana. Anto ami ne precisa urgente ne lalakon tidak. Ami tengke gasto buat barak iha dalan. Anto sama urgente ne saya buat tidak be preocupa buat ba ami. Oni sami bele to fati ne lalais. Sewanghira ami iha produk lokal rumah, ami bele fang basuai bamai bele diak. Buat rumah hanesan proyek tuan rumah ami bele halai lalais no atende buat toto ni diak. Mai be sewanghira strada makan sane terus benefício ba ami nene atau hetan benefício ne mas labele hetan tama ami gasto dia baroda lolos ne uja ba fulan rotolo mai ami tinggu uja semana ida det tama mohoti strada larang hawa hanoin kata ke ida ne preocupa bot tebes ba ami povo Fatumea ami halerik tebes ba strada. Além de Lídia da Cruz, comunidade Fatumea Lubuk Idamos hatou sene preocupação com a estrada. Dalan dia kan samit bahola fosmos, lava susar, asti suba centro Saudi ami atubamos, an samit partus lales atalai ba lalais la bele tamba dalan ne am tengki liba malumak bele lava lalais. Dalan ne ba ami udan kareta motor mas la bele halai. Hanesang Fatumeawan sinti trisi tebes. Yane quase inanaman agricultor no filaliman sebenghira tempuran susarat hala awe aktividade o lori hasamoro tomati siraba suai vila raska niliwa inanaman sira na memak bisnis le susar los pasira anto sira la bela hal viaja em lori basuai tau produto sira na bele ati fatine. E a parte saudinian, Senhor Manuel Francisco Mos kuliah mais CPA dificuldades nebe sirasuru wenghira atau transfer paciente husi Fatumea basuai vila. Ia funeral ne pernah acontece ia ini nisin ruaida atau ba partus ia hospital suai ami turjuk ba hospital mai be tambah estrada kotu ia area napa aida narang mau besi ambulansi husi Kovolima munisip Kovolima sai mai be tambah estrada kotu antang ambulansi hende dia mau besi antang ami kontak tu duni administrator postu paciente refere inang isiruan ami kareta administrator postu ini metula lori ba mau besi antang ba ami as offer vali ba ambulansi mau besi usi suai mainnya ia dalam kotu ini mak haru kau lori ba vali hospital suai. Posto administrativo Fatumea mak posto idanebe ia kedas fronteira ho Indonesia. Miguel Amaral haktir mais CPA katak konsekuensi hus estrada atne obriga comunidade barak tem que halo negócio ilegal. Estrada at hansane ni konsekuensia ba comunidade maka atau sosa minarai hareba distancia dok posto ba munisipu dok nebe hakar kalakoi comunidade hakat pa Indonesia nebe sirenya produk lokal rumah hansa badut iha Fatumea bolo dehan Mike Pakon akar kalakoi sira faamba iha berbatasan Indonesia. Wenghir halo produção iha Fatumea equipa CPA lahu autoridade lokal to iha baliza Fatumea ho Indonesia. Maluk sira, a minha equipa Casa de Produção Audiovisual dadão ia hela posto administrativo Fatumea, município Kovalima, posto fronteira Aning Matang. Maluk sira belhare ia hauninia partelos fronteira husi Timor-Leste niniang, no husi hauninia parte Karuk fronteira husi Atambuaga Indonésia niniang. Tur informação na bem maka CPA recolha kata distância husi posto Fatumea mai iha Atambua hore 10 minutos. Mai be husi posto administrativo Fatumea ba iha suai vila quase horas tolo ou horas hati nilar. Também maka comunidade sira barak hili dalang ilegal ho di halau sir ninia negócio faang no sosa sasan. Ia fronteira equipa CPA hasurumus comunidade ida ia dalang nebemak bahola sasang ia fronteira hode me fan vale. Ni aktir me CPA husi aktividades sidane ni hetang netik osang noituan atau sustenta família umalarang. Tambah basuai 2 kliu no estrada ladiak. Kita bele konten tong mayam ita bot poin ban be pois ita bot dur cerquei na sara sara mayane. Ba Fatumena ya be frontera.
Ita buat bel konte itu, ita buat lahan sama, ita buat bel bahawa wala minane, ita buat wala usne be. Au be selao lao na outlet ilegal. Ba atiu pois mai to estrada no final tahu motor. Mang be, ita buat hola sama kita buat hola ini. Ya me buat barak mang hola. Sa agora rahau to la helmina. Dalam rumah sakau to tomate. Sirane bela tamu tu, bisa sinti los barak, asal bukan etik, masa funan ituan perlu sudah familia melarang. Mau besar, tamasam ita minane, tamasam ita lah oleh suai, tamasam ita anu ingat bahwa ya frontera ita usah dalang ilegal, tamasam ita bahwa napa. Tambah be area si orçamento kami bisa ladum barak. Nebe tambah hari ba distansi mos dok strada meladung dia transporte mos $5 kali la sala ne badet ba mai dalam rumah $10 nebe se abahola yana ba ahola rit masai darwa atulori be selu transporte la to dia kleu hakat ba frontera tambah basic ta tumba yana mana strada kondisi strada menadirkan. Depois ita hola hansnene, ita hola hira, ita hola presiden zerke ruana ita buat hola osang hira. Depois ita buat fang file nene, ita buat fang ho foling hira, depois ita buat yatang punang insa. Gasolina, ka bensin ne ami. Futihane na 33, 34. Fang file hane dalam rumah 37 dan 38. Untung ne la barak. $5 lah, $4 sana. Ita lawan sini telah sinti tahu, ko ita ne segurança sirene. Tahu. Yatan sira gara kami sobar. Tahu sira. Mas mong ita lawan sama segurança lah hetan ita buat durante ne. Tama hetan sira gara kami sobar. Nama mi hatene hela be sira hene kan larum barak ida. Tamrai mus luan hela. Nama mi hatene siranya lao wansa. Naga mitin subaran basir. Kita buat hal aktivitas sana ne, to bahira kita buat para. Kalau lor kita buat anas nelit ga. Au sinti atu parane dalam rumah be la bela karik. Tambah setanta familia ne buat tidak ke toran ituan. Asawan sekolah karik. Ana be karik sa merkado ida karik hane. Ne dalam rumah belele ekonomi selaiha nafatina ilegal. Itu sinti tahu kela tahu los tam siura sekayar ne sira la pardua itu. Chef suku Fatumia Zuli da Costa Nunes ateteng kata estrada Fatumia ne risco tebes no tempo udang labele acesso ho transporte. Agora daun ita iha amini aldea Fatumia iha kondisi estrada nebe maka iha risku durante ne ami hasoru durante ne ami hitan kata estrada aminia ne wan hira iha tempo udang nemono ami labele acesso ba transporte homos mistri sira labele acesso ba hanorin alunus o funcionário sira labele acesso ba iha kantor hotang doktor, enfermeiro, labele mai atende a minha paciente ou comunidade iha posto saúde. Chef suku nanu mos acrescenta kata começa tempo Indonesia to ita heta independência tinang ronulo onamos Fatumia sedau acesso ba estrada de mediak. Iha itania suku idane problema bod liu maka liu liga ba estrada. Tama estrada iha suku idane durante iha itania ukunan ne ami sinti dan san la ukunan. Tama começa tempo Indonesia toma ita ukunan tinang ronur sinmos ami sedau acesso ba estrada. Fatumia mak post idane be dok tebes husi suai villa no basically ho area Indonesian. Tirmai itarona explicação husi administrador do posto Fatumia konaba oinsa comunidade sira sustenta moris rodalang negócio ilegal. Fatinidane naran velalas. Ne papai osi 2000 quedas comunidade sira hala transação ilegal ne
Mai be la número bota nessa sira. Sira beri ku halon la sira pa necessidade de base. Sira nia maka bina gore masih midar dalam rumah binarai tambah necessidade sira pla. Sef suku beluli kleten hak tirma CPA katak. Tambah estrada ladiak comunidade sira hilidalang hodi halo negócio ilegal. Hosi posto administrativo Fatumea, Bahia posto administrativo Telomar 45 km. Lah tene basuai 50 km irana sana. Ita ho motor ora serua ho kareta ora saat. Ita compara fila fale ba actus ilegais siraka. Sira acessuliu ba ilegal. 5 minutos de sira to na fronteira. Nini a distância ne kira la to kilometro ida. Então sira hili ida neve mak fácil. E tempo interfere ninian, então sira loke ia mercado legal ida. Comunidade sira hosi itenia Timor Leste ga Fatumea o comunidade sira na temi kecamatan Lima ne Hasorumalo. Mas depois de ita ukunan lolo de 2010 ne linha be ligação legal hasa uluk interfere halone la ihetiona. Então comunidade começa lá o subsubar dalam rumah sira Hasorumalo ya matakua dalam rumah ya be ailaran tuan sirane ho trokasasan. Nemak itu partai tenian lori nemak kami lismean lismutin dalam rumah imanas lotu sir lori ba troka filafali ho populasi nos Indonesia ini mak minarai masih midar mina goreng dalam rumah masa tabako buat sirane mak sir troka mano. Hareba situação hirakne comunidade Fatumea husu nunu governo atau hadia sirne estrada. Hasan Joventudi lori nengaman niliamos hakara katau baitene governo katak. Ami akar lalai sami estrada Fatumea tem que diak. Atunya amni produto lokal sira la vele estrada ya amni fatim. Tunya am lori bel lori ba fang ya suai bila. Aw akar kusul ba governo tamba taumatan netik ba dalan nene. Halo estrada ne diak ituan para mi hala negosio no diak. Ami husuba bele taumatan netik pa min estrada tamba ami moris ami araska. Tempo bai loro di aku ituan udan ami terus los. Liliu ami na kareta rasik. Hodiba sama naida taruka roda dalaida. Hansa ami povo husuba governo fon tahun etik matam ba ami estrada ne per halo abang baru ami halo ami nia produk lokal karik hadiah ami estrada ne per ami bele hasil suba mercadoria. Selai ami la bele faan. Hau mensagem do governo tetensne imi ukun povo katak rairane atau halo dia pa povo promete buat barak pa povo halo dia pa povo ne maksa geralmente katak ami povo hanesan kebitla iha ho kapasidade mini ami la bele hetan kadera ami la bele hetan buat hanesan bahasan funsionario buat cerne ami la met mabe ami ne votos nene so ami hatene konten direito ho responde nebe maga buat geralmente ba população hotu katak tem que ho hadiah administrada waserne hetan bemos hetan naroman ahi wanetik ne buat celung ne ami la mete Atu hadau kadera buat ne ami lameta ami povo ne hadau kadera ami fo voto satu insa para ami dalan ne diak det ami belehetan ahi ami belehetan b ida ne det. Corona tem a preocupação no sair da comunidade Fatumea Hakarak, o Enhira Fila Mais Soe Vila equipa CPA suruh presidente autoridade município Covalima anesan ulumbot município nian uinsa atau resolve preocupação ne no saída mak presidente município hal ona atau resolve idane e los tuni ia ministério anterior senhor Abel na tempo ami halo duni lobby ba estrada idane laos det Fatumea mabe hahu keda sosial altu lebos ba ya Taraman ya baya fatulik ba falia datorua ba falia mota ulun ba falia Fatumea. Depois hosi Fatumea tu mai fali ia cruzamento Telomar
ne tuir plano ministerio anterior ne dan katakan tamane ya kategori nasional. Nebe estrada sini itamos anoin hanesan ne duke itaba hala normalisation rate udan mai estraga nafatin. Tamane ma kita anoin de dan katak oinsa estrada sini bele tahun aspal. Mai be hanesan oin hauta te katak estrada ita be honde kilometro barak hanesan oin ne kompetensi nasional. Mai be ndar autoridade tengi hala aproximação bico nasional oinsa bele implementação atune bele la lais atune comunidade la bele halerik ba estrada nafatin det. Seila nanak 70 nafatin. Oinsa halerik pobunene bele realiza atune sirama sinti yang katak sirama setan na estrada diak. Depois Vila Rússia Fatumia no Iadili, equipa CPA hasuru sociedade civil labe kala lenok ba mahutu hodi husu labe ni hare kono ba preocupação no comunidade Fatumia niang no saída mak sociedade civil ni hare governo tenki halo. Tirmai itarona ponto de vista diretor executivo la lenok ba mahutu Christopher Henry Samson. Tamba situação ne ba acontece e Timor antomak sadik capacidade de governo. O insabele halo serviço ne lolos e halo lalais. Tamba ne maka povo hen e povo ne preocupação barak. Mas be cada tinan governo tem que hania dini programa anual. Kata tinan idane se halidani hasuku idane. Pelakane tem que tahu napa. E povo tem que hatene. Programa ne saída, governo akra halo saída e consultação ne tem que sira concorda, lo sona programa ne belelau. E enquanto o povo participa, e o processo será nehoto e será contente. E o governo rasik contente. Katak nia halo sasan nebe nia povo hakarak. La os halo tia mercado, bibi makwa heli hanaba. La os halo tia bemos, mas beme la sai hela. E halo tia estrada e depois estrada ne imalaliu. Sai da makida ne. Tambane maka governo decide que descentralização tem que lá e desenvolvimento rural tem que lá tem que mais falar o Sicraik a toma o Sicraik tem que consultar seria Craik o seria Craik macabele participa do processo de desenvolvimento nem da lan macne consequência husila acesso para a estrada de macalo comunidade sira e fatumia futi risco de halo negócio ilegal mas que hotel ter lá bem hare negócio ilegal ne crime. Mas o governo tem que resolver idane lalais. Idane ita la bele permite. Ita la bele permite tamba crime sempre crime. Enquanto sira hola sasan ilegal. Tama iha sorin, mai te sorin, tamba estado la prepara condições. E se estado prepara condição nebelos iha fronteira iha naba e sira la bele halo sasan ilegal. Mas bem, quando ia duni processo normal ida, nebe estado tal duni nia matan ia naba, entre nação rua, sira precisa saída. Do que sira usi naba, mas to ia suai kota nebe dok, nebe karuntan, dia kliu sira hula decisão atau tami ia naba. Ida nemos crime, ida nemos labele, ida nemos labele. Mas betamba nemaka sira nia situação. Tem que sadik duni governo atu resolve será nessa situação. Se enquanto la coi itania ima ba halo sasan ilegal iha Indonesia tem que hadir fronteira. Hadir economia fronteira. E uluk iha mercado fronteira nebe hotu ba iha naba ba fan hola ni sasan. Tambah sada la lau. Tan sada ma processo nebe lau iha fronteira saitia nasan abandonado. Povo iha naba sente abandonado. E sira ilegalmente ba iha Indonesia, sira sente sira retam benefício. Do que sira mai iha ne. Sambane maka estado la bele hosik nia povo, hanore nia povo nune. Foi halau te produção e fatumia, equipa CPA Filamedili, no mana carta ba iha obras públicas. Hode husu kono ba bahir los ma comunidade fatumia assiso ba estrada. Tirmai itarona declaração husi diretor geral de estradas, pontes, prevenção e controle de ceias, Ministério das Obras Públicas, Senhor Rui Hernânio. Agora, quando a fatumia nene ia pacote rua nebe maka cidade foi a minha halo estudos na estrada nacional. Husi
Fatululik ba Fatumia, liu portanto ba interseção da Tutolo ba Fatumia, nemos agora dá preparar o termo da referência, se haruka ba ADN para depois bela assistência, odne ami bela lança ba concurso para retan consultan, tanto consultor para depois ser bela preparar desenho. Agora o se Fatumia rasik internacional Fatumia ba Tilomar, ida nemos anesan, ami preparar o termo da referência ba consultan sira. Para depois ambil lança concurso, bahira ramata concurso indica uma empresa sira bele, hahu benar ser, hahu estudos, ordem ita bele, bah estudos ramata tem que lançar fale concurso para depois bele implementa, né, bele implementa, né, nini processo procedimento né, kelawan essa né, agora da né, ami ia portanto obra né, hamu tu né, mas que balo foi candidato hela, mas obra né, hamu tu né, obra hitu makin apa, Fatumia ini, agora ni processo né, maka Laos ami det galai, ami ne preparati am tem que haruka gabinete ministro nian, depois o Sineba tem que haruka fali ba ADN tem que verificar lá, nega. Agora, se osan I hotan tem que lori ba kafi, para depois bele hetan decisão, ordem tabel lança concurso ba consultan. Nebe, anessa oi tem conversa particular né, audiência né, processo ser né, outro né burocracia mas às vezes na haruk leu. Se dá o aprovisionamento rasik det né, às vezes bele to lori 6 meses. Batinkan laos am ne competência. Aprovisionamento né, tira se cara que a linha ministério, então pronto, a minha direção nacional de aprovisionamento macalo. Mas se cara que o né botleu, mais que 1 milhão, superior a 1 milhão, então tem que lor na Comissão Nacional de Aprovisionamento e valide né. Então tira maca e a competência am preparateu tá me aruca baina ba, encaminha baina ba para ser realiza concurso. Mas concurso né rasik makan so ya udiane. Bele no mínimo né, ser de assim cena ania mínimo né de 6 meses. Se vele dal Roma bel livtan tamba. Quando concurso internacional significa tá pronto é liur ser nações ser bisbisi que nemos bele participa galera. Nebe às vezes lor tempo nebe macnaro. Tina ainda né estudos, tina selo como são estudos. Tina selo que tabela hahu concurso ba obra física, mas significa até 2024, fim de 24 bele e a empresa Roma para bele hahu obra. Comunidade Fatumia e Esperança Katak, bahira estrada ne diakona, serne morismos sesai dia kliutan. Ami lahu subat barak, ami sulit magstrada né. Para ami bele contente, mais ou menos lá mas tem que hamnasa, mais ou menos precisa urgente, mas bele responde lá lais. Tamba buat dia urgente né, mori se família, mori se população, mori se comunidade, né sempre ia baloron. Maluk telespectador sira, nemak preocupação no comunidade posto administrativo Fatumianian kono ba estrada. Tinam barak sira lase suba estrada nebe mak dia. Konsekuensi husi situação idane mak prejudica comunidade sira atau acesso ao mercado kono buat siluktan. Além de idane, implicação husi estrada at nemak obriga comunidade sira atau halo negócio ilegal ko dihagat liu ba fronteira. Comunidade espera katak bahir estrada diakona, comunidade sira sebele moris hodia. Sociedade civil labemos menciona kata governo tem que hadir dunia estrada e fronteira. No situação idane sarik dunia governo tem que hadir comunidade de moris. Fusi parte do governo nian através do diretor geral de estradas, pontes prevenção e controle de ceias menciona kata fim de tinang ring road singhat obras das estradas hau implementa ona ia Fatumia. Comunidade Fatumia senti contente se idane realiza dunia. Maluk sira toba nedet programa lorun ohinian. How egas benta sound esta voz em futur oin. Obrigado barak baita voz em atenção e adeus.